fit ani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Akwaba sonko enkoma wo asabre wo hweme e wotuma GH fidie kese yi eso ekeskapa enemidi na gana wahala dwumedie na ebre asosemede ebebe so moma wonso timidi wadwenkyerɛ de ebebe fam yen ewe ye comment section asem na ye bora eye ensem no prophet amako ata asaba with different prophecy we dey enye wo man mu enu enyina ne mum ekɔ edema ABN meche Angel Broadcasting Network adwumayefo ene adwumakuo no ankasa na mobeka ya asofo panyi yi oka asofo 2020 abato election no wo mo ehye enkom with figures and as a percentages MPP ene NDC ebenya chese wo chede na nadan kwakufa du benya se wono ne de se wo benya from 56 ekọ so wonya 52 ebeye no wanwa ena ebiemu nso so NDC de osusu sese NDC de womo enya 51 ekwa eno so no ebeye ne wawa na so ebusiafo se de enyoma ekoye no obi a ne de wonya NDC ewo ne 47 mu na MPP enya ne 51 mu na ene de ukokopie mu ewo Angel TV brand na chese Captain Smart edi ne dwumadi ehwehwe eso ewo honum wo de prophecy bi ekokotu edwa na nsem a wokoko kaye na chese revelation a nyankopon ede atwena na se wahunu ede afa host Captain Smart no ehun ene ebiem so Angel Broadcasting Network adwuma na nkasa no wahu ede afa ho a eno nti abusuafo wo de fasting and prayers ato ho ede amoma no wetwa enabidi amoma so mfo mu yefunu ento ho emo empire na nsem odi atu dwa no say won say na say ya plot the tia Captain Smart na plot no nyina so wo mo beyi no de efratasefo asase eso na ekwan yo befa so ekunu so mo de befa bre aya wotena ene ebiem so Michael wo use so eso na with ne nsem obebe kan ne na ema Captain Smart so confirm efa ho de course so de ema no ne de na chese na won feel okay no tie ma ne sesa na konya ekofa panelist for echemum ebebetena eso na say na papa prophet amakwata de nsem no etu edwa or say they plan to kill you, they plan the thing through where you sit. The plot was planned to work through the microphone you are using. They have planned to destroy Angel Broadcasting Network and you, Captain Smart. However, they failed. If you want to call your driver, he will confirm that he will confirm that he has had a dream concerning your death. We ene someone wodi etu edwa ede ema Captain Smart say wo betimi afre ne driver no kwampo no betimi confirm da ya wo so ede fa no na indeed so driver of Captain Smart enso so eba studio hono no wono so ebe confirm say yampam wa have such a dream like that wo da ede afa ne panyi Captain Smart na Captain Smart so eba ordinary no disem etu dwa no so hm say ampam time I was starting the show no na what seat be so ba no wo feel unusual no ema ne san seat ekofa panelist for seat be ebebetena so achese we change seat intino na chese a confirming to what yem papa prophet amako ata de abetu edwa no esum na wo wie no na wo say say na ekoso ne wo mum decision na say wo mana muntu o maye o maju so betu de afa eho ene sadia ene starting from 29th
of this month year December womo and starting na womo emfa fasting and as akomchen until year ehonoma womo be tre year ekom e de abompa ye because enkofo bebre na asori etia station no ene ebiom so ono cat smart say adwumayeni na wode ne nsem no etu edwa ewie no na Ghana fo binom nso so ache wo madwen de afa eho na binom na eka SM yampa yeden a wuye adwuma nko ade a obi a woni no wa adwuma mu obetimi asusu enioma edi etiam anaso obetimi aye enioma edi akon edi etiam na no enchina ho anase no guarantee so for say wo be hye enkomfa sa side ho no ma eye enkom hyem enti dudo na ho ni say we de eye normal thing enye ade eye enkom hye wo say eye something new edi ema eye ebie na adwuma ye fo no na ebie mu so no say wo kokoye journalist anaso wo ye adwuma ye ni ewo ewama ekuo bi emu anase adwuma kuo bi emu ewo say wo ma empire bo 18 we dey ni kwa say Captain Smart ohun ni say ye nkom hye bi a ye chinchinechin a ye betimi aye dem eyi ne dey for na emu ye adwuma dey wo se dipa dey o ma wani eda wo sem nipa da sani ebetimi asori e dey etawa na so bi ebetimi upload e dey etel na ne binom nso eka say ye papa ye ne nkom hye ekam wo nti se wa kan kwan dey a ene na ehun be hia say Captain Smart ene ebiom so Angel Broadcasting Network adwuma ikonum won be ma wo mani ada ho na ye revival papa yi da hyehyɛ so amo from 29th no wo mo de aye na wo mo de so se de be ya musuo ene esen biara ya hyehyɛ de ama Angel TV Angel FM and I say ABN network no wo mo etimi ayi wo mo ho de afiri mu na say ne driver Captain Smart driver krampom etimi aba be confirm me to prophecy a odifo no de aba be to edwa no krampo no edi mu ema ne hu se wo ye nyame enepam na ebusuafo ye di ese no subscribe to channel no se wonye ya like videos na share follow ye ewo ye IG page and ebiom so all the social media handouts so na ebiom enso so no wo de wadwentwa wo fa ensem yi ho betu edwa de amaye ewo too much comment section midin de akuasi kapada se na ye besane hia. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na